Right, ma jemo bibia very good morning Emfa Emra Mandatus TV ene first day a o share Mandatus TV ma intime enchiao na emfa eno no very good morning no intime enko emfa mau yes ene ya we show bibia eno happy new month ama ene man so wetima ko yen subscribers ene yen viewers nyano happy new month intime enko emfa ema yen pai boss nyankopon ontime ensho bibia edin oman mu edin yes Ghana man mu edin and so the whole wide world in say baby de kwenti wo Ghana ya we show happy new month na esre nyankopon enhira enso etimi edi ama enso etimi ho ene on subscribe to Mandatus TV wo dia ne say wo subscribe na onso wetimi akoye Asante Kotoko Phyllis ana yetimi edi eba abedown na enema enso etimi akoye na ndey yes ati the bro roll na ene Mandatus TV ana onso no utimi he subscription no ehia please subscribe yes subscribe na enema enso enkwe emfa ema ene ye question samna se a unim say a fabulous crobia kumanse Asante Kotoko aso na yeko ne etia ne se Asante Kotoko team no unim so moko pre-season ewo eno Sudan omoko pre-season ewo Sudan na pre-season no etimi aba na wie ya womo edi omani etimi akirem ewo Ghana hai na ne amense etimi ekane se nei ena omonso ebepie mu Ghana so far womo aduru eno Ethiopia me pancho mo ebebo awuru mu Ghana enkra mense ekane se emmo eno 11:45 am enkopen se bebo 12 o'clock PM no na team no atimi alande ewo Ghana na team no atimi alande ewo Ghana na efins no omo abeto omo juma so na bibia enso atimi akwai etimi edima ene ye preseason na Asante Kotoko etimi kwa enwo asem ana ye etimi eka na enem uwurama Opoku inti yes wakasa oye legend ema krobia kumase Asante Kotoko opani no watimi akasa Kotoko ni msomo ko pre-season ewo ni Sudan na enora ena Kotoko team no enya 87 years Kotoko team no enya 87 years eda enora ema enema enso ekoye na Opoku inti nsema oka ense supporters no emfa mpaibo enta team nachi na bibia enso enkwe emfa ema na unietie ene so opani no ese Kotoko ekobo ene ye big games ewo pre-season teams bi mu eti Ghana ebo ene ye nkwala team bi no mo hye mo no mani age na Kotoko etimi eko eno out any teams omo ye try and tested etimi eko boy ehu team no strength any babia was Asante Kotoko etimi strength na bibia enso ekwe enti wo ye team na wo Ghana anansa wo ye team bi supporter wo Ghana na Asante Kotoko akwa ne ye pre-season akwaji goals omo ntimi win games say ya na last season womo ewura mo ewo Dubai omo ba G League na simple ema enema enso ekoyi enti Kotoko fans no ohuri say sa pre-season we Kotoko ekoyi no ebetimi abo mo ebe ye good results ama Asante Kotoko enti obo management any board members abaso so mutimi ebowura mo share sa pre-season no na enema enso ekoyi enso etimedimo no Opokunti yes ono so nsema wotimi edi eto eno yenim ene Lord Opokunti yes ono so no nsem no yere adan menwura mu Kotoko management aso board members na nkra men se kan se nyame adoma tin no ebedru ewo Ghana me patwom betimi ahia no motimi akobu nkonta ne ade a se no pre-season na amotimi kopie mo ewo Sudan no eno no ade sesen ena niema ensu etimi ekoye omo etimi betina asema evaluation na se bibia ensu etimi akoye sa evaluation na won betimi aye no ena betimi aboa amampanimfo ahun babia omo nso team no etimi eko eno achi budget a omo de beko Africa unite Kotoko tin betu kwan akwa no ya mosokrum etimi akwakobo wa monitor na din ene Rare Club di Kaduogo ede akobo eni na se bibia nso etimi akoye Kotoko management ene board no be hia eno ombe piema ewo Ghana nyame adoma ida wochina epacho meeting chenchirenche enso etimi baswa yede ho nsem no etimi down na ya ampansa en Dr. Kwame Chimo Denta amwatemo wo munyina ebehia David Obin Nyako na finso no
Urama wutimu sɛ mpanimfoɔ bebree ɛnso betumi apie mu ɛwɔ saa meeting na ase na Emmanuel new team nyinaa ebetumi awura mu wɔ hɔ na ɛsɛ saa meeting no ɛnso atumi akɔ so a yɛre ho nsɛm no ɛnso atumi adan na yɛnwura mu ɛwɔ aberante ne din Abdul-Ganiu wɔn nso nsɛm a mensa etumi ɛka ɛne sɛ wunim sɛ ɛbɛtɔ dwa sɛ Asante Kotoko team no aterminate aberante ne contract. Asante Kotoko team na ebeto dwa so terminate abrant na contract me patcho latest amense kam ene se opena ne din anase coach ne din ni Seydu Zerbu ese ohia abrant ne din ene Abdul-Ganiu wasi ohia no e won setup num entiankra mense ka ene se mpanifo beduru Ghana wo ne Abdul-Ganiu ebetimi ahia na se meeting enso atimi akoso na wanhwe ya U10 enso betimi aba U10 ends with Miaba. A Grammy Second Kotoko management say Omon terminate a brand in a contract. Pay Kotoko management in some more cano, almost in summer Eba Montano, and Yano Cre, and ne Matimi Afro Panani and David Obinyako. Yes, and Nakasa. Yes, may confirm ya diamond. Se Kotoko force Omon end terminate a brand in a contract. Inti Neno Womo Eshe say Omoni a brand to be to me at Nancy. Na motimi asolve problems and as a differences bia eno nso etimi ho a yere ho nsem no etimi down na rocky dwamena me pacho na ho nsem ba latest amensa kan say Asante Kotoko team no entimi emma abrant no ene professional contract emma no ensan emfa emma team no ni nyina ene say unse abrant no wonyanya 18 years enti Kotoko team no entimi emma no professional contract emma no ensan emfa emma team no in the latest amense kan say company for imagine say one bet tie a brand down a brand no 17 years 18 years no enche obetimenya na akwala wotimi ejina game we mu omone El Hilal on Dutman na brand na ejina mu ebo womone Simba FC na brand na ejina mu ebo utimu sa akwala no owo no urama eno what talent out me say bibia ekwenti Kotoko say mo hwe say rocky dwamana mo tie down so na beya onya 18 years na obetimi asane eno a professional contract inside sa akora no Milo games ena na obo a watumi gbowra mo Kotoko team numa utumi say bibia ekwedi ma brand get on sound so etimi down Mandators TV ene wodi ane say wo subscribe to Mandators TV na onso wa like na wa leave you comment na wa share na woni anso etumi anya bi enso etimi asha yere on some enso etimi down channel say abrant ne George Mfegue Rodri ene abrant ne din Frank Ituga Mbella likely so mu stay o Asante Kotoko yere on some enso etimi down pania kwatofuma yere ebeda Mandators TV ene wodi ane say wo subscribe to Mandators TV na also leave you comment peace na wasanso aju sare ma me say shalom.